Prva na zmenku. Še 3 smo. Lej, kakorkoli se obrne. Mogoče bi pa če črto potegneš. najslajš prehrano za konc, pa bi Katja šla ta zadnja. Lej, si meni je vseeno. Jaz se ne obremenjujem s temi zadevami, ampak ne vem, jaz bi na tvojem mestu gledala drugače. Ti si tukaj, ti se boriš. Ti se boriš za to. Ti si se borila, da si do sem prišla, do kam da si. S trudom, delom, s tem, kakršna si. Ne igraš. Nisi nekaj, kar nisi. Si to, kar si. Samo za trenutek pogledam stran in skoraj zamudim tole.